Bakunzi bacu reka tubabwire yuko ubu noneho M23 bidatinze ushobora kongera, nubwo Amerika ivuga yuko ngo bariyo, ariko official ushobora kongera ukababona muri Uvira. Turabikora hehe? M23 kuva yava muri Uvira yatanze icyifuzo cyuko Uvira yagenzurwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye. Ariko iravuga ko idashaka FARDC, idashaka Wazalendo, idashaka abarundi, idashaka n'abandi baza kuyobora umujyi wa Uvira cyangwa gucunga umutekano mu mujyi wa Uvira. Ndetse nasaba yuko abasirikare bamburwa intwaro, ukaba ari umujyi utarangwamo intwaro za FARDC cyangwa n'abandi. Gusa ntibyakurikijwe. Kandi M23 igiye gusohoka muri Uvira yavuze ko ibyisaba n'ibitubahirizwa itazigera iva muri Uvira. Kandi ntibyubahirijwe. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko M23 iri muri Uvira. Ibyo yasabye bya la force neutre ntabwo byigeze bikorwa, niyo mpamvu M23 ikiri mu mujyi wa Uvira. Kuba rero yasubirayo, ibi ngibi turaje tubikeshe umuvugizi wayo wungirije Oscar Barinda. Oscar Barinda yatangaje ko Kongo yanze ko Kongo ivuga ngo ntibavuye muri Nuza, ntibavuye muri Uvira. Kongo yonyine ngo mu biganiro mu bishyikirano ya Doha, ubu ngubu nagira ngo nkubwire yuko Kongo yamaze kwikura mu biganiro bya Doha. Kongo ngo yanze ko hajyaho mekanizme de verification, yanze ko bayishyiraho igenzura yuko nyine koko havuyeho Nuza, havuye M23 yavuye muri Uvira, ndetse ngo hajyeho iyo abo bantu bagenzura Uvira atariyo. Kongo yarabyanze, banga yuko ngo hajyaho n'ikitwa buffer zone, ahantu hagati y'abarwana, kugira ngo nibura hajyeho ingabo zitabogamye ziba arizo zagenzura hariya mu mujyi wa Uvira. Ibyo ngibyo Kongo ngo yarabyanze, gushyiraho buffer zone no gushyiraho mekanizme ya verification ya gahenge. Kongo yarabyanze. None ikintu cyabayeho rero, kuri ubu Wazalendo yarashe muri Bukavu, ejo yiriwe irasa muri Uvira, mujyi wa Uvira, ndetse ngo habaye no kurasana na M23. Ni ukuvuga ngo Barinda avuga ko ngo ba Wazalendo barimo barasa bashaka kugaruka muri Uvira, kandi ngo akavuga ngo twari twavuze ko kuba Wazalendo yagaruka muri Uvira ari umurongo utukura tutazihanganira. Umva iki kintu neza, twari twavuze ko ari umurongo utukura tutazihanganira. Urumva rero ko ibintu biracyakomeye hariya. Murabizi ko abaturage bo kuri Goma ndetse na Uvira bazindutse basaba ko M23 igaruka muri Uvira. Wazalendo irimo irarasa ishaka kugaruka muri Uvira. M23 ni umurongo tutazihanganira. Hanyuma itiriko murabizi ko n'abaturage barimo kubidusaba. Uyu munsi imyigaragambyo, ejo hashize imyigaragambyo yabereye muri Rucuru, abaturage bigaragambya basaba yuko M23 ijya kubohora n'abaturage bo muri Uvira nkuko nabo yababohoye bakaba bariho batekanye. Hanyuma rero ikintu uko kurasa kwa Wazalendo, Dr. Oscar Barinda ati kugeza ubu bahoze barasa amabombe bari kure, turabisuzuma neza, hanyuma twamenyesheje n'umuhuza kuko ibyacu byose tubikora mu mucyo n'ubunyamwuga. Twamenyesheje umuhuza ngo dore cya kindi twangaga kigiye kongera kuba, mwitege ikiri bukurikire. Wabona ibintu bihindutse bitewe n'igihe n'igihari. Iko turayumva neza. Twamenyesheje umuhuza ngo dore cya kindi twangaga kigiye kongera kuba, cya kindi twangaga kwa kundi twavuga ngo Wazalendo nizagaruke muri Uvira, kwa kundi twangaga ngo FARDC nizagaruke muri Uvira, dore bigiye kongera kuba, Wazalendo igiye kongera kugaruka. Ejo bundi Mishiki, Depite Mishiki Wili yatangaje ko Wazalendo deja yamaze kugera muri Uvira, itegereje bakuru babo ba FARDC kugira ngo baze bafatanye kugenzura gukora mu operation hariya muri Uvira. M23 rongo yabwiye umuhuza ngo dore bya bindi twavugaga byuko Wazalendo itazongera kugaruka cyangwa nibi ngibi dore bigiye kuba, ngo baramubwira ngo mwitege ikiri bukurikire. Harakurikira hiki? M23 irajya Uvira, irasubira Uvira
nubwo barimo hari abahungu barimo ngo bambaye imyenda ya polisi ariko ngo b'abasirikare ngo abandi bambaye sivili ku buryo ngo Uvira M23 yuzuyemo mu bantu 10 harimo nka 7 ba M23. Ati rero mwitega ikiri bukurikire. Nukuvuga ngo M23 iciye amarenga yo gusubira Uvira. Ati wabona ibintu bihindutse bitewe n'igihe, bitewe n'igihari. Ibyo ngibyo nibyo Oscar Barinda atangaje. Wowe sura byumva ko M23 idasubira Uvira. Gusubira Uvira kandi birimo biratizwa umurindi no kuba uyu munsi ubu tuvugana leta ya Kongo yanze gusubira mu biganiro byayo na M23. No kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bwanze gusubira muri ibi biganiro mu bihuza na M23, yaba ibiganiro by'imbona nkubone cyangwa ibiganiro byifashisha ikoranabuhanga rya video conference, banze gusubirayo. Leta ya Kongo kubera icyanze gusubira mu biganiro bya Doha. Leta ya Kongo ngirimo irinubira uburyo ngo M23 yafashe umujyi wa Uvira ndetse ngo n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. Bivuze iki? Iki kintu bivuze iki? Nukuvuga ngo leta ya Kongo ikintu ishizemo imbaraga n'ugusabira ibihano abarwanyi ba M23 kuko ibashinja ngo kurenga ku gahenge. Gusaba M23 yo ntibyemera. Reka twongere tugaruke ku masezerano yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025. Ayo masezerano M23 yagiranye na leta ya Kongo y'agahenge no gushyiraho mechanisme de verification y'agahenge. Leta ya Kongo ivuga ko ejo Tshisekedi yavuze ngo twebwe ngo impamvu ngo twavuye muri Uvira ntabwo ari uko twatsinzwe ahubwo ngo yari strategy y'intambara yo gusubira inyuma kugira ngo tuzagaragariza amahanga yuko M23 yarenze ku gahenge. Kuko twari twasinya gahenge twe nta kintu cyari butume tujya mu ntambara, twarobrije kubahiriza ko gahenge. Niyo mpamvu twasubiye inyuma dukora repli strategique kugira ngo amahanga atazavuga ngo twisha gahenge. Akongo rero ishingiye kuri icyo kintu irimo iravuga ngano M23 yafashe hose kuva nyuma y'itariki 14 z'ukwezi kwa 10 nibanzi have. Icyo ni kimwe. Tshisekedi ati ngewe nshaka yuko babanza bakava effectivement très effectivement ku butaka bwa Kongo bwose. Tshisekedi we ashaka ko na Goma na Bukavu hose M23 hava, ariko ikamubaza ngo turahava tujye he. Kandi nabyo babaza n'umuhuza, turahava tujye hehe, mutwereka hano turi buze kujya, ubutaka buhari mwaduteguriye turi buze kujyaho, hanyuma tuve ku butaka batiriko ntabwo tuvi wacu, ntabwo tuvi wacu Edayel, ntabwo tuvi wacu. Ubwo rero icyo kintu cyo kuvuga ngo M23 ngo nitabanza ngire kuri ahantu yafashe nyuma y'itariki 14 z'ukwezi kwa 10, mbere na mbere babanje kuvuga ngo ngo Uvira M23 ikora leta. Ariko Kongo yibona support ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ngo M23 va Uvira ugenda ujye mu birometero 75 uvuye Uvira. No kuvuga basubira Kamanyora, urekure Ruvungi, urekure Sange, urekure Nyakabere, urekure ira misozi yose uyivemo, urekure ugende ikibaya cya Rusizi cyose ukivemo ugende uparike Kamanyora kuko niwo wari uri imbere yuko agahenge kavugwa. Wisha gahenge abo wafashe nyuma yuko aharya amasezerano y'agahenge have. Cyo ni obligation ya mbere ko leta ya Kongo irimo gushyiraho. M23 ntiyumva. Kongo rero nayo itifata imwe mwanzuro iravuga iti twebwe ntago turi buze gusubira mu biganiro, nta kintu tuganira n'aba bantu banze kuva ahantu twababwiye yuko bagomba kuva kuko bahafashe bisha amasezerano y'agahenge. No muri Fizi muveyo. Ariko nubwo barimo kuvuga ngo no muri Fizi bavuye bagiye n'ahandi, M23 irimo iravansa ikomeza imbere. Ubu ngubu yamaze kuzana ubwato bw'intambara bukaze, nibwo irimo gukoresha irasa FRDC na Wazalendo hariya muri Fizi, hafi ya Makabola. Vuye mu Makabola ujye aho birimo kubera ni mu birometero 8 byonyine. Ibyo bintu rero urumva ko
byanze bikunze haracyarimo ikindi kintu gikomeye. Anytime nakubwira ngo 23 igeze Uvira, ngiyi ndimo ndayireba iri muri Uvira, ariko rwose byo reka tubahamirize yuko koko 23 ese barabangwira ngiri muri Uvira, ngiri ngo ku mupaka ngo uhuza ngo Kongo ngo n'u Burundi. 23 yari buvuye Uvira ko hatari hatangwa ingabo yifuje zigomba kuhagenzura, ko nta cyemezo kirafatwa ku busabe bwayo. Ariko amakuru aturutse havuga yuko ubwo busabe abahuza babuteye utwatsi, bati oya ntago bibaho. Haragiyeho mechanisme de verification yashyizweho igenwa n'amasezerano yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10. 23 kuvuga ngo barebana ku mupaka ngo w'u Burundi ngo ku ruhande rwa Kongo yere busiga igihugu kirangaye, yari burekure Uvira igasiga igihugu kirangaye. Ku rundi ruhande nabyo urumva n'indi deba irimo kugenda izamuka. Reka rero turebe, gusa igihari 23 anytime iri Uvira, icyo cyo rwose ukitege. Jya muri comment utubwira nawe kubyumva cyangwa ikibona gikwiye kuri 23, kuri FARDC, kuri Tshisekedi n'abandi bose n'abahuza, ugira icyo ubabwira. Iyi ni News Hub TV, kora subscribe tujye dukomeza kwibanira, tukwifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana.